أنوما وأرك سمالتاتني ilmaan guurratanii ganama yaatanii jedhan si diggisu malee balaa sitti hin buusu jedhan akkana jedhaniin namaan akkana jedhaniin si diggisu malee waa lafa si kaayu malee balaa sitti hin buusu. Arraas dhufee rabbiin galanne yaa gahu umrii nu dheereyse hanga guyyaan gahu khabarri naannawee asin nu deebi'u. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبلي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakka jirtan hundatti nagayni rabbii isin haa dhaqqabu rabbi nagaa isin haa taasisu isiniin jechaa jidduu tana haalli mijjooynee haala yerootii wajjiin akkuma yerootiitu xiqqoo addaan nu dhibeeysee kanaafuu dhiifamallee isin gaafachaa har'a inshaa Allah video gabaabtu takkamii har'aas balaa amma buute tanarratti waa'ee awwaannisaa irratti rakkoo awwaannisni fide akka ummanni keenya tahe namni gariin warri iimaana hin qabne namni iimaana hin qabne lafa baadiyyatti sababaa wanni inni dalage baddeen nama hedduurra rakkoon geesse hedduun rakkoo ifumaaf irra fite rifatee baaragee waan takkaan arke waan ta'eef jecha hedduu namni gariin if miidha ifuma saniifume wanni takka hoggaa dhufte waa wal yaadachiisuun dirqama keenya wal sabbarsiisuun dirqama keenya ta'a waan ta'eef jecha waa wal yaadachiifna yoo sabbarree wal sabbarsiifna jenneeti viidiyoo gabaabduu takka insha Allah rabbi je waan rabbiin nu laaffisirraa warri viidiyoo tana agartanii fi dhageessan hundi nama biran geehin hundaan akka geessan maaliif jecha namni keenya sababa rakkoo bineensi kun dhufee midhaan fixeef jecha hedduu rakkachaa jira rakkoo ifirraan gayaa jira waan ta'eef jecha kanaafuu hedduu balaan nu naanneessitee tonkottotaantu dhufaa gubbumarraan balaan ida'amaa deemti balaa hundarraa mokorrii hundarraa duula hundarraa duulli hamaan duula kanaa beeka duula ummanni keenya jalaa bahuu hin dandeenye kanuti jalaa bahuu hin dandeenye duula awwaannisaa kana maaliif jennaan gaafa baadiyyaan beeloyte bakki hundi beele baadiyyaan beeloynaan magaalaan beeloyte mootummallee ni beela rakkoo guddoo jechuu kanaafuu balaa tana rabbumaan nutti fite sababuma dilii teenyaati wanni kuni rabbumaan rahmata nuuf haa godhu bakka jirtanii namni hundinuu dilii teenyaa fi beeyne akka toobannu jechuun isin yaadachiisu fedha haa toobannu gara rabbiitti haa deebinu balaan sababa nuti badii dalayneef akkanatti nutti deddeebiti nama qofarra laaluu miti ifirra laaluu gaariidha wanni kun sababaa nuti dilii heddummeessineef sababaa nuti diin islaamaa irraanfanneef sababaa rabbi irraanfanneef sababaa ibaadaa isaa dhiifne waan biraa malee sababa kanaafuu jara keenya ummanni keenya hedduu miidhamee jira hedduu rakkatee jira balaa adda addaatiin hedduu rakkachaa jira rabbi rahmatu nu haa godhu rabbi nuuf araaramu
sababuma dilii teenyaati kunuuti. Rabbiin ummata tokko hoggaaniif uume akkanatti hin dhiisu. Qawmii takka hoggaaniif uume akkanatti hin dhiisu. Ta amantees haa ta'u, taaniis haa ta'u. Isiniin laala jaa Rabbiin, nu laala. Nama laala Rabbiin. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين والثمرات ملال إسنين مكوراج ربين صدا وهي الراتاتين صدا وهي فدي وان صدا تنتك فديتين اسم مكوراج بيلان تهوس horii isin dura ajjeesuun ta'us, ilmoo isin dura haadha abbaa warra ta'us, midhaan isin dalaydan isin aafaatatti buusee isin dura balleessuun ta'us, akkanatti isin mokkoraa jira. Mokkorriin Rabbiin namaa mokkoru hedduudha. Arra san hunda keessaa mokkorriin hamtuun ta aafaata midhaanii bu'ee kana. Rabbiin waa dandamachiisu. Warra midhaan keessan isin duraa fixe awwaannisni obsa Rabbi isin yaakan. Wal obsisiisuu gaarii obsa Rabbi isin yaakan obsa. Hedduu mokkoramne waa hedduudhaan tunkuttus taaniin. Maraataatu waan jeejan. Maraataan haati manarraa duutee bar. Maraataan baan haati manarraa duute. Amma gaafirri gamaa gamanaa dhufee aaliin dhuftee bira guuttee taaziyaa guyyaa 3 taa'anii amma guyyaa afreeysaa kana galgala hoggaaniif gala ka'an taaziyaa kaasanii aboogaa kanamarraan galle rabbumaa Rabbi si haasab barsiisuu ijoollee tanaas akkana godhii ja'anii maraataadha. Nuti gaammani gallaa rabbuma qofaan namarraan galle Rabbi si haasab barsiisuu ja'anii galgalatti dhaamanii bar. Kasilaa boru deemuu ta'an kana. Akkana jee maraataan. Anumaa waa arke isin maal taatanii ilmaan gurrattanii ganamaa yaatanii jeejaan. Dhugaasaati. Taaziyaa bira ta'an hanga isaan bira jiran kana ni irraanfataadha mana isaa. Maraatallee ta'uu haa. Ati maraata hin jiin himme. Hagana numa beekaa bar. Ganama boruu hogguu namni hundi biraa kutan huleen haadha manaa sanitti banamti. Dhugaasaati bagaje. Maa ja'an jiin ati meelaal akka inni jee dhugaa bar. Anumaa waa arke isin maal taatanii ilmaan gurrattanii ganamaa yaatanii jejan dhugaa. Numaa waa arke habalaan tun itti buutu tun dabartu taan dhuftu numaa waa arke obsa Rabbis ni yaakan manni keenya dandeettis Rabbis ni yaakan. Namni balaa isatti buute takka obse Rabbiin boru jannata isaaf bakka buusa. Balaa isatti buute namni arra obse Rabbi irratti xisaabbate Rabbiin boru jannata isaaf kenna. Ummanni keenya hedduu namni diin hin qabne namni diin hin beeyne hoggaa balaan itti buuteen obsu. Hedduu nama awwaannisni akka midhaan fixeen nama muka gubbabbee ifirraasee jira. Lubbuu isaa halaakee jira. Nama maraatee jira. Nama akkuma gabbee dhabamee jira. Waan laaftuun seenaasin awwaannisa hoggaa ja'an umrii teenya keessatti nuti awwaannisni ja'anii dur ka gaafa duraa manguddoo himtuu dhageenye malee hin agarre awwaannisa.
amma garree bara dabre garree awwaannisa ijumaanuu awwaannisa waan jaan arrammoo haa ajaa'ibaati za'aa hamtuu dhufe za'aa namni dalagee bilcheeysee nyaachuu malee nafin dhufee akka jiru dhabamsiise jechuudha waan amata tokko guutuu dalagaa bahee za'aa 3 fi 2 keessa dhabee bar za'aa 2 fi 3 keessa dhabee amata guutuu dalagaa bahee waan kana ammati akkamitti iimaana dhaba akkas ta'a namni jechuun dandeessu beek jechuun dandeessu ni rifata namni namnummaan iimaana qabu hajamu ni rifata eegas booda obsa malee dhugaasaati namni iimaana hin qabne maraatuun iffannisuun irra laalamu akka jiru dhabee jechuu sadarkaa tanarra jiru uummanni keenya balaa tanaatti bu'ee uummata keenya balaa jalaa dandamachuu hin dandeenye balaa bira dabruu hin dandeenye yoo rabbummaan bira dabarse malee jechuudha uummata keenya warri balaan isin buute awwaannisni midhaan keessan fixe barakaan isinii haftu barakaan isinii haftu akkana namaan jaan lafa baadiyyatti biyya baadiyyatti barakaan si haftu sin jaan hoggaa balaan akkana nama buute gara qabeenyaatiin jechuu barakaan si haftu namaan jaan barakaan isinii haftu isin beelooyinaan biitii hundi ni beelooyti beelti teessan beela biyya hundaati ammoo waan kana rabbii waan fideef qaba numaa dogongoree nu rabbitti maqee nu diin rabbii dhiise tanaaf rabbiin akkanatti nu mokkoru jira rabbi dilii teenya nu araaramu gara diina isaa deebinu amma ummanni keenya khayyaanne rabbiin na nyaachisaan beeyne ni jira rabbiin na nyaachisaan beeku balaa tana rabbii fide isarratti ni zaabadhaa warri hin beeyne namni iimaana hin qabne rakkoo ifirra hin fidina tanaaf jecha rakkatina rabbumaan nama nyaachisa rabbitti amanaa jara keenya rabbitti amanaa rabbitti amanaa rabbiin nama nyaachisa rabbiin nama obaasa rabbumaatu midhaan san nuun qoodini osoo waan qismii teenya qabaatu tahee awwaannis nu dhufee nyaatu hedduu nama garii yaachisu wanni kun midhaan dhufee awwaannisni fixe hoggaa jedhan nama baadiyyaan ta'in nama rakkoon irra hin dhufin warri magaalaa maarree kun humaatti hin fakkaatu wanni kun ammoo waan guddaadha balaa guddoodha waan akkanatti caljaanii miti waan biraa yoo dhabne sabbaraa waliin jechuu qabna wal obsesiisuu qabna rabbiin nama nyaachisa jechuun waliif dhaamu qabna waan kana akkana walii dhaama waan laaftutti hin laalina namni waan amata guutuu dalagee guyyaa takka dhabee bara amata guutuu dalageeti guyyaa tokko dhabee bara eessa seename mee eessa seena dhugaasaati akkas ta'uun garuu ammoo wanni isiniif dhaamu waan ummata keenya barakaan isinii haftu rabbuma balaa tana fideetu isin nyaachisa rabbuma balaa tana fideetu isin razaqa abadan humaa takkan taatan rabbi irratti irkadha rabbi irratti irkadha rabbi irratti irkachuun gaarii waman yatawakkal ala allah fahuwa hasbuh rabbi irratti yoo irkatte namni rabbi irratti irkate rabbi irratti irkachuun isaaf gayaadha nama biraatti waan biraatti irkachuun ida'achuun hin feesisu rabbiinuu gayaadha rabbi irratti irkadha rabbumaa isin nyaachisa rabbiin na nyaachisa jaa tasgabbaawa rabbitti amana alhamdulillahi jaa baluma dhuftee tanaawu alhamdulillahi jaa rabbiin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami rabbiin nama balaa takkaan isa tuqe balaa rabbiin isaan tuqe tana yoo jibbe rabbiin isa jibbaa jechuu jira yoo ammoo jaalate rabbiin isa jaalataa jechuu jira hadiisa keessatti kanaafu midhaanis dhabdanii sawaabaas hin dhabina midhaanis dhabdanii osoo hordachiin tun naan citte jettaniif hin abaarina yaadachii naan citi yaa rabbi guyyaa kiyya guyyaa arraa kana godhi jettaniif hin abaarina rabbiin nama nyaachisa rabbiin nama obaasa maal jaan beeytaa maymaa isatti
bar amma waan kana amma lafa baadiyyatti kitaabaan osoo hin ta'in manguddoon gaafa duraa waan waliin obsesiiftu qabdi balaan takka hoggaa dhufte. Si diggisu malee balaa sitti hin buusu jedhan. Akkana jedhaniin namaan akkana jedhaniin si diggisu malee waa lafa si kaayu malee balaa sitti hin buusu akkana jechuun jira. Abada wahuma isiniif kaayee jira malee bilaashii miitana beeka. Cittoo nama buusee qeensa naman dhoorkuu jawwaan ifiin hoogan. Laala maal akkatti wal sabbarsiisamme. Amma kitaaba isinirratti hadiisa isinirra qara'uu osoo hin ta'in mee afaanuma isini beeytaniin dhaamsa manguddoon gaafa duraa wal obsisiiftu kanaan dhagaya. Cittoo si buusee qeensa waan ifiin hooytu sin dhoorku. Akkana jaan. Akkana jechuun maal jechuun? Rakkoo si fidee lafa sin dhiisu jechuudha. Maal jetti manguddoon gaafa duraa? Qoonqoon hara'aa jan. Haraa deemu kana ni beeytanii misfaaltii guddoo deemtone. Haraan deemu kun nama deemu ni dhaba. Halkaniis guyyaas nama deemu ni dhaba. Qoonqoon hara'aa jan. Namni jiru waan nyaatuun dhabuu jechuudha. Laalama jecha kitaabaa wal galu. Jecha kitaabaa wal galu. Qoonqoon hara'aa jan. Kanaafu rabbumaan nama nyaachisa. Ifin halaakinaa, hin yaaddawinaa, rabbi irratti irkadhaa, rabbi isin haa razaqu. Arra hogguu nama tokko hoggaaniif balaan tuyxe sabbarsiisuun akka nama waan dhabe san kenneetiif itti hizaabbata namichi. Akkasitti hizaaba. Wal sabbarsiisuu gaarii jechuufin kana isiniin jaa ummata keenya. Waan kana isinii min kadhabe waliin dhabne. Rabbi isin haa nyaachisu. Waan isin duraaf bineensi fixe kana rabbi tabiraa bakka isinii haa buusu. Maayimaasi tokkoon isin hima. Ummanni keenya gaafa duraa kitaaba illee yoo beeku baate an kitaaba kana hadiisa akkasii qura'aan akkasii jee isinirra qara'uudhaan mee isin kanan godhuuhu maayimaayisumaan isin hima maayimaayisa beeytan isinu afaan baadiyyaa san. Intaloon takka bar shammadaaf magaalaa dhayte. Shammadaaf magaalaa dhayte haati warraa takka. Qarshii 60 fudhatteeti magaalaa dhayte. Shammada bishingaan shammadeette. Hoggaa magaalaa dhayte. Gandi biraatis magaalaa dhaqan gaa magaalaa ni beeytan nama hundaa dhaqaa hoggaa dhaqan isin midhaan bituu dhayte gandi kaan huccuu bitaa. Kaan fooxa bita, kaan hijaaba bita, kaan kophee bita, kaan waan gurra kaayatan kana bita, kaan waan dhalaan dubartiin gurra kaattu kana. Kana garte isinis. Hoggaa laalte maallaqni dhan qabu qarshii 60. Midhaan bitee raanaan hafu maaliin hin dhiiroo? Waan jarri bitatu kana bitadhaa jettee bara. Miskiinummaa sii tana laaltee sajetteen maas akkas hin jenne tana rabbii ure ankanii isaa usa ureetti yaada anis kaniin ureetti yaada jetteetuma jalachi garagaltee faroora gurraa nyak itti gootee galte booste ni taphattaa barate. Tana rabbii ure abbaan ureetti haa yaadu. Kana gurra naa ure inni itti yaadu ankarmaan ure yoo yaadeo. Tanammoo abbaa ureetti yaade teetuma achi garagaltee rabbi irratti hirkachuusiiti bara. Laalammaati waman yatawakkal ala Allaahi fahuwa hasbuhu rabbiin quraanaan jeesanii fi waan ummata keenya gaafa duraa horre diin hin beeyne. Godhu laal. Isaa ureemi isaatti yaada. Ankaniin ureetti yoo yaadeo jetteetuma achi garagaltee faroora gurraa nyak itti gootee shaashaa godhaa galtee bara. Samaal taateeti. Hogguu galtu. Hoggaa isiin galte obboleessi si'ii ka'amata 2-3 waliin arkin isii yaade bishingaa kintaala tokko fe'e obboleettiitii yaalaala jee asrii dhufee mana jira. Isiin
أنكنين أريتي يادا تنربي أريني تهاياد وقو إتي شاشة إتي غمدا قلتي بر إتيادو تيادي سي أري إتي قلت هقا قلت خنو ودلا هاريچا بشنگا کی چنی في هلا درا ودلي بشنگا كريم صبر بشنگا نياچو جير مال ترى هري فريم من اني من انجرتو هري مال تو فيدي اس درا هري من انياتي جتي خاوغا غلتي ودلا هلا درا غرت اجا ابن ربي نقبت جتي تو من سنتي وغا سنتو خنو بليسي جير يا خدوتي نجيت ملفاخيخا والدبساني بركنتين أمتى هنغانا قادو فيس الله اللي جيه ولن أقر رجيه وان برالي واهمان فيني بشنغا خانا فئيسي لفه بريجي ميلالتي أقابر وانين سين ومن يتوكل على الله فهو حسبه أكنا نمني هو ربي رتي إركتي ربين إني رتي إركتي سن إساف غيا لواهن درنا صداف تاوز قونقو تاوز وهم تيركته هندافو وهم إني صداته هنداو ربي جلانا جاي سفاس أكنا تانا إساء أوري أنكنين أوريتي يادا يتقل تبر لولا شاشا قدا غندا وجي خانا نما جتون ربي رتي إركدا أنكرمان سيادة جيسا جيتي جرخين وان برا واني سني قدو دندين ينجرو حوال سبر سيفنو جنيتي ربين برخاء إسني هامبسو برخان إسني هافتو بكا جرتن هندتي برخان إسني هافتو نمني بلانا وانسات تويته هندي خيسان ومن خينيا برخان إسني هافتو ربين بكا جرو هنداو ربي بنين سخان ربي نور خاصو توبا غير ربي هادي بنو واني خن بلاتي سبب دلي تينياتي نتوكي رب ما نوها أرارمو وان براتي ميتي خنا اتأمنوا قمنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gala bobba dhabde ehinge sidorkite sochi bakka seentu dhabde sirrakkifte dachi